Jadi 5 bang baru, dah udah timbang set. Pengan timak ulus libur. Oh, ulus hela. Hela. Oh, atau mengarah di mahita. Lau sebuah kamu madar helai. Oh, lagi stop kita. Apa? Apa itu? Ini. Kata CI. Apa? KA. Iya. KU. AN. Besok itu rohami lima diala naum majalo patu-patu berbagang itu yang huriai nih nang derek tu helakku yope helah rohami apun ulus tua muna mangulus daging do di muna mon helah pangidon nami don pangyang nami tua materi bata ba asa tujuronon helakku tuh beruku sehatot ma tong dokter ni hadra tua tubuh la apen na guru idolok ni purba tua tubuh anak ma beruku tubuh boru dongamuna saur madua Itu dulu. jadi amang hela ka pagidon nami dori yang nami tujuranon yang dia ma turunami tumubi sioloi hatani jadi tuho hela di boto hodo burukon posono be jadi mulai ba notua abang hela ba tuho ma tua iba ajar-ajari ma burukon unang sampai mailahani sematuam tulangmu tujuanon song lima amang helara Apa yang ulus nama? dari yung permusin namin yung musiki sa kami ulos waktu hela namin Tuhan
asa pakai mohon tu paradatan amang hilada tuna ulima kegunaan ni madar hilam ada amang hilada Musik. Jadi di son Bapak udana nang udana nengadong sepasatan lah kalian persekian. Jadi di sore dihamu beri nami dohurna sebenarnya negara ada doh jarod nami itu kamu alai aku kami doh hamu di kota Jambi sialan ini asurang berat tahe buatan di buruk kido bet kitran hinak kita nami jadi adong do kuliah kami di son ima somos ada perhiasan manang mas tak kuda sedia nyano alai siyang giyama di dongan yamat tadi bata kamu di Jambi di pasu-pasu jara di ramot somos siya udang ito doho di hobene manang hela sada do nama rumah tangga kunci do utama ikko paturuang modo itu somo dia do ikko lubi holong usia diri ima tu beri nanyo ikko bodo paturuang bahwa ukolong roham tu beri nami usia diri sendiri jalan asam lido beri nami mulu bui do di paturuang ukolong ho tu boru nanyo dari pada tulirin tentu ikko tinggal di rumah tangga ido inti di tengah-tengah di rumah tangga mulu bui do hita paturuang kumolong roham tersia diri ima tu doa sanita ido inti nota jadi di sana tentu salilingon habuna latar belakang yang berbeda salilingon buruku di Malaysia jalan beda mana hilak tu di Jambi jadi dia perbedaan unang banyak iga beton jorong muna ali belajar dan belajar mahamuna asal giat gabi rumah tangga si tiru kamu di tengah-tengah masyarakat tahu bumi ya dong nak kinu matutakas hatari amat tamadita sumun puda situ pemuda itu otokan gulu muna ima pakai hamuna poswal tinggang nama gulu muna jara poswal di batama hamu tubuhan anak mahu tubuh buru ada itu langsung diho langsung itu sumuni pindah bulu besar kami siapin gulu perodoh kami diulang muna alala sirohanami bangi itu amat nama tua di bata siang kiamat mulai situ satu kita naik di pasu-pasu di batama hamu tubuh anak tubuh buru mah buru guna suami beda nak helak suami pada helada dan buru dah Pasangkan. Yang di bapaknya ada kurang. oh ada pola Iya. Oke. Jadi kata sama mau Pargonggong. Jadi mau Pargonggong di rohan nami di sana muda nami. Saya ada nama pung nate. Berarti nang muda nama. Hidup Pargonggong lo. Itu pung na. Berarti nang muda. Sokoi nang. Tupung na lo. Berarti upung tupung Pargonggong. Oh, jangan main besar. Kita masalah kiri bagi. Kalau mak, jadi song nina masa di hutan kalau las marwan. Jadi homak sama homak. So, jadi dom hatam nenda. Apa madakon? Songlon nabaru. Opung ni biarin nami lo hinanam, buru nami. Mau lihat di tuhatang, mau lihat cuma di kita saluna.
Las roham upung ni helanami. Kami belas. Dilas ni rohanami naboru di son buat kami ulus. Ima ulus mahapal, ulus nagancang si tolong orang. Dalam nami matang yang tomat tadi bataro. Asa hafal maka pasu-pasu jalong mutua kapinopan musaluna. Gajang mabarita gabe diho naboru tua kapinoparmu. Jala torop maribur ma neon. Pargelangon neon ya kapahukumot tua katik kinangro. Ala hodo pungna totong gomos sibai di tangan. Atong dono nami masawan hatani nama tuang. Ador hadu kamato gutu guni lobo ador hati di mato gutu guni horbo. Takas same tong matangiang tulu dapat tadi batang nang pepeng sor matua mana boru. Pairing ni pahopu satu nama nili satu nama. Musik langsung mah di roha. Langsung. Ini. Ya, harap par dua bir tak ada. Oh. Oh, itu dulu pun. Saya masuk ke beri dulu tak nak boros. Masuk TV. Iya dong, nggak be. Kado itu kamu siapa boros? Ramai kan tahu sungguh kayak dua, kau kenapa ramai? Tu paraman, siap kita ise pasal apa? Sungguh kayak dua, Tu paraman, paramaan, tertulis aku tu. Sungguh kayak dua, paramaan dua atau sekali kau. oh, tu paraman. Di sana macam mana boros? Sungguh kayak dua, paramaan. Mana lagi kau Tu pai dua. Di lok di sini, paramaan. Kau bilang kamu. Senai, paramaan ni. Oh loh. Tadi dua, sungguh kayak dua, paramaan. Sampai dua. Allah dua macam. Enggak. Allah dua tulang. Dua, oh dua. Sekali dua. Saya dah nak pasal atau ni saya Paramaan tidak. dosuk kayak dua. Oh, paramaan ya. Dohon sampai dua isu apa dulu? Bisa museh. Oh, di mana dulu dah kau? Ini biar ngatok takas. Oh, lo. Ini sudah. Aduh, oh ini dah tu. Tusok kau nang boros naga. Tusok kita. Pasal atau ulus kita. Tio, ulus tau. Ayo dong. Napas, biaring jok. Jadi, di hamuna lain kami botong kami. Mulai saat kami tutah, nabdari, bihadu lain ulau ni berko, helako. Bihadu lain halako nomor 2 uru ber. Alai takat suber kami tung manap doha. Ditiroi hamu dia jare-jare hamuna bere nami do borona. Muludan alani hamu akan nomor donga tubuh boru bere. Lumubah ma iboto nami di tongan di bagason dan dinggan. Atong mau lihat ma di dosnero hamuna emang boru ibotoku. Lai itu. Atong dono nami mason hatan situa-tua di dosnero hamuna. Asa balik tama pagabi tumudah ke situ dua. Gumos sampai tong matangian tua mata de batang marhite lo sadarion. Jong di hamuna ka rohana apa tu roha. Jala gumos sampai matangian masih paululuahkan. Atong Tuhan tama na magoi pasu-pasuna di hamuna. Asa sahak masulu sama tu buat tiap ho di rodang bulan. Roha mi pasahato lulus pamarai nang tu pai deni suh. Isi mahamuna majalong. Tuhan tadi batama na manggulu pasu-pasuna. Leleng mahita manggulu. Saya totong mas di dongan Tuhan. Musik. Musik. Anak manjai, Harap tukang shooting deh, song nasa tarida. Itu. anak manjai. Song nasa terasa di shooting nak kino. Dia mau mesti tahu dulu.
Dia mau saya. Anak Majai. Oh, anak Majai. Taturuson, isa mau saya. Tuana. Tutorial man kasali man kalau dulu. Jadi semua mata ini. Tu amang perjabi. Tiga ma ulo suruji ino semardala. Tu sok kopu. Di horo wereng kicatatan. Kerjasama mu. Anon GBKT pang. Masuk di si Ruji. Ala Ruji tarobore. Ruji lo tarobo. Kerjasama. Tiga mana ki Ruji ino semardala. Panggilan nama yang buru. Berapa itu lah? Intor pasosor kamu mah. Artinya tiga na so terpasahat astor memakai kita. Masuk Madura sada. Iya, pasosor kamu mah. Hari Gunung Marijo. Laki manilopik sada kan? Oh, Taturuson ma. Isa Terus mau sada. saya. Terus dua. Napa satu sakit ise. Terus Napa jolo. Terus dua. Apa dia? Stabang. Pas tahu apa kelia? Apa kelia? Mana ini ya? Nang kita. Sokong. Isi mana dokan? Apa kelia? Oh, baru mah perlaksai nama. Apa kelia? Masuk ke so. Allah. Tuson, bapak ni sokta. Tuson. Terus tulu. Tisi Sokong memusik. dulu, dua bapak sokta baru pernah negatif.